Siti。你好。我名叫 Siti Siti ma'am，我今年29歲，我結咗婚，我有2個女9歲到10歲，我嘅身體有155磅，我嘅體重有59公斤，我身位高，我頸高，我識煮肉，但係我會煮肉，我已經在喺雅加達2年，2023年到2025年。我嘅老朋友係人呀，我嘅老朋友4個人，弟弟、先生、公公同埋小朋友。我嘅工作係最少買餸，自己屋企照顧小朋友6、7歲，同埋照顧公公90歲。我是最少買餸，自己屋企照顧 BB，照顧小朋友同埋照顧老人家。我而家學緊煮中國餸同埋廣東話。我會盡力做嘢嚟咬落實暗尾博菜。我希望弟弟先生認我。唔該曬弟弟，唔該曬先生，喺香港再見，拜拜。我想唔該曬咩？係啊，我想問下你喺印尼嗰個僱主係印尼人 Indonesian 定係 Chinese 啊？印尼嗰個僱主 Indonesian Chinese 啊Majikanmu yang kemarin. Oh, hai ya nak. 唔係 Majikanmu yang kemarin. Ya, Indonesia. Indonesia. Ya, OK ya. Indonesia OK 印尼人嚟嘅 OK so 你識唔識少少英文啊？Hai,我識 ma'am. 英文啊，你識啊 English you can speak English little English simple English good Yeah. so I ask you so what time you wake up what time you sleep 喺個僱主嗰度幾點瞓幾點起身啊？唔使咁緊張，唔使咁緊張，唔好咁緊張真係。好幾點？ Got that 5 and 6. Yeah. 5 o'clock, ma'am. No you can answer teacher no need to 你唔使教佢先，等佢試下先，係啦。唔好意思，唔好意思。唔緊要唔緊要，誒 what time 幾點起身？幾點起身？幾點瞓覺啊？喺僱主嗰度。起身10點鐘。5點鐘5咩？點鐘，跟住瞓覺咧。起身5點鐘。瞓覺咧。Đồn máy càng cạo sắp đến trường nè. 哦，唔使咁緊張。OK，你識唔識煮中國餸啊？喺我識咩？你學咗啲乜嘢啊？識煮啲咩啊？炒菜、炒麵、炒飯、清雞蛋、清魚、清豆腐、bò cải dong、bò cải chóc dong、bò cải sốt máy dong、ABC dong em。豬肉識唔識？豬肉識唔識煮？可唔可以煮啊？豬肉可唔可以煮豬肉？可以咩？可以啊。OK，我想問下你之前僱主90歲，90歲公公係咪？90歲，90歲使唔使幫佢換尿片啊？沖涼啊？係咪健康啊？90歲嗰個老人家。係公公90歲。健康係咪健康啊？健唔健康啊？使唔使換尿片啊？有病咩？有病，咁你要做啲乜嘢啊？你做啲咩啊？我幫公公沖涼。我幫公公換着衫同埋尿片。我幫公公食嘢。咁小朋友你使唔使帶佢返學啊？小朋友使唔使照顧啊？ Anaknya kamu itu ngurus anaknya enggak? Hai, saya ma'am. 你使唔使帶佢返學啊？ Oh iya. Jangan grogi. Kayak gue ya, kamu ya gak kasih anak itu bantu anak ke sekolah apa enggak? Iya, saya bantu. 要帶佢返學係咪？我接送返學啊？哦，咁你5點起身，10點瞓覺。老師，你幫我問下佢中間有冇瞓覺啊？咁5點起身10點瞓覺。Apa? Mandi dulu nggak? Ma'am. Mandi dulu. 唔係你話俾佢聽中間有冇瞓覺？5點到10點去唔去
咁長時間。Kamu pagi itu terlalu pagi nggak jam 5? Enggak, sudah biasa. Udah biasa, sudah biasa jam 5。老師係點樣啊？佢中間有冇瞓覺啫？中間全部都係做嘢㗎。係啊。我中間做嘢都冇得休息嘅。Mau ya, kamu nggak istirahat kan siang? Siang? Tidur nggak? Enggak. Gue mau休息㗎。哇！咁咪好辛苦。咁咪好辛苦係咪啊？即係又要照顧老人家，又要接送翻學，又要做佢全部嘢。係啊！你今日做嘢啊？冇俾佢時間休息㗎，因為有買餸，又去街市，又煮餸咁樣啊 ，Miss。哦，姐姐，我想問下，係咪你自己煮餸啊，定係太太煮啊？煮飯邊個煮啊？你自己煮。咁如果你而家學緊煮中國餸，學得多啲，O 唔 OK？我可唔可以啊 ？OK ma'am。OK。做緊嘢唔可以玩電話，得唔得啊？Nggak boleh main telepon。嚇，可以 ma'am。OK， 可唔可以俾我睇下你隻手啊？另外後面咧，哦 OK， 好啊，好啊，唔該晒。你啲頭髮長唔長啊？睇下頭髮。哦，唔係好長，OK，好啊，唔該晒你。唔該晒，唔該，